Company ya iFix ni company imaze igihe kirenga imyaka 10 ifasha abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga mu kubahereza ibikoresho bijyanye na Apple, harimo MacBooks, telefone ndetse n'ibindi bikoresho bya electronics, harimo kuzikora ndetse no kuzicuruza. Umwihariko iFix ifite ugereranyije n'izindi company zikora nk'ibyo iFix ikora, harimo kuba itanga ibikoresho bifite quality. Ikindi harimo gukora follow up ku bakiriya bacu. Tuvuge niba uje gukoresha MacBook cyangwa telefone, turabigukorera kandi tugakurikirana niba ibyo twakoze bikora neza nta kibazo byagize nyuma yaho. Ikindi iyo tubigucuruje tumakinga sure yuko igikoresho cyawe gikora neza nta kibazo na kimwe gifite kandi tukanakubaza. Ikindi harimo kuba dutanga promotions ku bakiriya bacu buri kwezi. Abadukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu harimo YouTube, Facebook, Instagram. Amazina dukoresha ni The Fixers. Information zose zinyuraho, mwajya mudukurikirana. Ama promotions byose tubinyuza ku mbuga nkoranyambaga zacu. Ikindi harimo kuba ibikoresho uzanye niba uje gukoresha biba biri safe, kubera ko hari ama forms tuguhereza ukuzuza iyo uzanye ikintu. Ni nka agreements tugirana kugira ngo nuza tuzamenye niba ari wowe kuko twahanye ico gikoresho, nawe ubwawe uri safe yuko igikoresho cyawe uzakibona kandi no mu gihe gikwiriye. Ikindi tutanga na guarantee. Niba tugucuruje MacBook iyo ari nshyashya tuguhereza warranty ingana n'igihe cy'imyaka 2. Iyo iri used tukaguhereza warranty ingana n'umwaka umwe. Ushobora kunyura ku mbuga nkoranyambaga zacu cyangwa se aho dukorera ukodaringa ugatanga nka 20% y'amafaranga akenerwa kugira ngo tubone iyo product, hanyuma twebwe tukagutumiriza ayandi ukazayishyura uje gufata product yawe. iFix dukorera mu mujyi ahegeranye na Simba ku nyubako ya TCB kuri ground floor ku muryango wa 024. Dukora guhera kuwa mbere kugeza kuwa gatandatu. Kubijyanye n'amasaha dukora guhera saa 2 za mu gitondo kugeza saa 1 z'umugoroba.